tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukireyo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Oduna kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku baukoroboa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaja ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri na umba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire kene na gukorokia ana na nkoroki godibia boega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Natuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwaka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu ntukose kiumia kuma Jumatatu mwaka juma kwambire thaiga tucharo kire mwaka Nteto Cia Meru. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 20 ake kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya Nteto nkoroki turiongera dimo gukorokera 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumira email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na tuona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma town ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru ya tongai ya kimatho moja Meru na kinya kinyangima. Na nande tukinye Cia Kinya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Cukuru ya tutu na aritwa babu den school na Discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere gaba ana beto konogo kadhebate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka class kia mugwanja ne botete na mbere. Marije to neja kuganira mubuko jwaku. Kumayamantu nkuruki junge chukuru kano tringe dhimugu kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. sana kaire kiri mubango wetu aturinge biashara na tudhunkume na muthenya we munde tuyite mwanka mujini wa Nkobo ara tuyita kuwate na Purity Muthomi urakethwa gitutaragiria mantu kathumba maigeni na biashara ya uteri na kwendia nyama mathina marethiritwo agikurukira kumarira thirwa kiambagiria biashara eno na kinya nyuma ya murimu wa COVID-19 okuya atethirwa kinainika arathie na mbere kwithwa kiendereaga na kethwa gitutaragiria mantu